10 online income streams. Part 2 ngasi mayang idong pujari ko. Part 1 na 5 other income streams cover to jagre ko madoi have the internet available or any place tagi somna hudok pa anyone hudok pa business ideas ngatan anyone sembi biya income streams ngatan ko say sa hanangang laite but excuses ti yam have the ID technology gi da advanced or technology gi knowledge kyam laite have na singba mayam kyam lai thola kada ngatan but si mayam se si kokti lo thopiro have the quite first say nang high technology tam de have the khataka basic nang chalai ba phone nang chalai PC nang sa live laptops tagi dum nang hodok pi ara basic knowledge tagi hodok pi ara business ideas nga tani sa hard work to boy da smart work to budam ni ko so si jan khang jaba duna excuses to bole pi ta sing income stream sembi ga ta please follow all these things say loy mak try to de the hybrid aina pizari bisi apam apam po to try to biro then you can start making money senior poche ko aduna kari no mamang dai na cover to jogi 5 income streams so kari no hai ta adugi maram da khangning ba tardi aina I button the link hapsa gam say yeng view 5 other income streams gi maram da khang view aduga ngasi aina add to jor ko doriba 3 other income stream de songi apamba som da sukana ba kyam la kani hain khaja aduna video just skip to we skip to video yeng view kai gen to the mark skip to we kana ba kyam mangani so kari no masigi other 3 business ideas kari no have to yeng minersi ai mayam da share to jara so number 1 da subscription community kari no subscription community masina kari kana pige dage kamaina masigi business se hoba yagi have example dai mayam da yam ten tham jaram samna hai matam da som dage heu jarage som da samna hai matam da personality development community hai personality development community have se kari miui ba have se kan je personality masagi personality develop se tong da ba miui kana lege se sta have the khang da ba kamaina develop to the confidence kamaina build to the maturity level foundation se kamaina strong wa ngin hai na ching ba khang da ba dagi di yamna like stress tagi have the stress ka deal to riba dagi di kenu do have the public speaking the kiba miyo ki am like confidence wat pa kyam si me am sing na nga sagi nang na moi the father if you have that confidence kai gumana una dugi confidence to like betar kai gumana adugi life experience or patar nang na su deal to patar adugi pot miyo da dugi kana the PBI personality development committee sam na ha matam da nang na thagi mongon da suppose nang weekly da suppose tha da nang na monthly low is 599 rupees low rank 599 rupees low matam da mongon da course kya ma coaching kya ma dagi nang webinar jingba kya ma content kya ma mongon subscription de lower matung da mongon da value je pige doine value je pira matung suppose maybe like 6 months da nang mongon da 1 to 1 kola ma pibi gumba sigum na jingba kya je mongon da sagi magi life da value je no no e tor ko mabu ta sing transform to wirak ba nang ngon subscribe to widam ta mongon da kana ba kya pirak ta di ma nang long term da nangi subscriber oina laigani adai mana referral da mana customer ki amsa nangi life ta purakani ba duna si jam kana ba ne si jam na khang da bai ne ko si future ne even sigi kana ba sikeno ta mioi ba kya am da sai mioi ba gi life kya am to change so ne ba duna sumai to da samna ham da yoga community hai nang je yoga yam hai ba sai gi yoga hai ri ba me am da gi di body hadi sing na trainer kya am da body building trainer kya am da me am sing sai gi moi na pisa tan mam khang dri ba only gym da workout to they have like da gi yoga keno da college or yoga studio da thabak to they have like kan di online way abani nang na stage da satra kya am na gain to be even some time I junga yoga da interested oi matam da you tik thi had the yoga se kai da karmana fagi hai online da kamana training to we have say with camera ge through da gi nang training kya ma PBR mayam da adu ta nang si community se matam suppose nang subscription plan am khai do kan da sumaina challenge kya moi da pi matam ningo da kana ba kya am kaino thabak chin bani mi ba mayam sing dinga sai gi magi office lubagumba dagidi matam kai thopang am da dagi gym na chatpang am da gumba adak shu mana chingba kya lai ninga sai yum dagi tongni ba kya am su lai aduna adugi benefit to pi dari no na kana ba kya am lakani samna example the next home workout community sai muscle build tongning ba dagidi sina mag direct result phangni habi na te ko habi nang gym na workout to du home workout to ziga home workout ni helakani habi gym ni helakani habi like but sidi sai mi yob da adugi benefit to health benefit to pi dari adugi community dugi nang na value to pi dari mi yob da kana ba kya am phang sumai to da nang makal hang samna matam da videographer community nang je kai videography am haiba videography hai taring sa gi videography tam ningi ba angang han khaidana mayam sing da sunang adugi value the community mp da matung da moi da kana ba kyam pi biare so sumai to dana nang na makal gi subscription community kya ma hangdok pi ai session loi ma hangdok te have nang gi hai je ba poto nang da nuai je ba poto du hangdok ka mayam da value pi tar di nang da passive income oinam la ka do nang gi thabak te kaino content value nang toina moi da pi ba adu kan moi na nang nang gi subscription gi paisa da nang mo na thira ka do adu mai to na nang na thira ka do adu mai to na customer kya ma hangala ka do ni so subscription community hai ba se yamna hai ba di mapalan da si am cha nei ko do hojic akhoi gi north east su khoi gi india da su even da gi di manipur da su si chanar ko matam yore si chanar khini ko tung da su am chanar ani ko hangduk na ba kya am ne si mem ding sam na hai matam da khoi manipur da sam na hai matam hojic tholai film gi app kya ma hangdori mem sin moi subscription community thami se so valuable sumai to da makal thok pa yare ba sei si yeng biyo u phang ni sei da
Personal Premium, Business Pro, adagi Enterprise say $20, $18, $14. Just an example. Say nangi details kay kayo fangi say business feature kay kayo fangi say 14 days trial, 14 days free, forever free. Sumay na chingba mayam sing na mayam da sige value sa PBR. Sumay na nangi kayo PI say rupees kano 599 na kano 1,500 na kayo fangi say 2,000 na kayo fangi say hay na chingba basic plans na sumay na sembi da thamakada miyo da chunuway ba kaya amla kanib. So that's number 6, subscription community se. Have the sigi kay gumba som the interested or kay gumba som the knowledge sama lay som na sagi sigi kay gumba som the thing experience sama subscription community hang top you if you are a trainer or yoga trainer or betar so the personality development coach or betar so the business ki maram the khang batar so the videography ki photography ki maram the khang batar so music ki maram the khang batar so music producer or betar so subscription community ma hang top you can make so much money. So that's number 6. Number 7 the royalties. Yamna fazaba business ideas ne ko aina su yamna pamjaba business ideas amne royalties have samna hire matamda kari no have I han explain to jarke samna hire matamda suppose nang hojik YouTube te kana gumgi music machine matamda copyright issue la iba kana gumgi image sin matamda copyright issue la hai na chingba kyam lai myam sing kai no da nang na mogi image si pam mogi sound do pam matamda moi su ngai adugi copyright strike to chala ine adugi potu dagi get rid tong mi kyam ne nang su ai su adugi potu thengning naning da ba dagi di matam kyam save tong ning khoi music kyam video kyam dagi photo kyam khoi shin naning be kyam lai si me am sing sai gi ma palam dai khoi na leiba matam ma palam dai khoi na subscribe to matam da di dollar gi keno hisab ta lai dollar gi hisab ta lak matam moi ada hong mata ko shi tang lai suppose example da sam na hai matam da se example da si de yeng view music licensing video licensing photos licensing suppose nang the photographer way or nang the videographer way or nang the music producer way say nang to we have only nang na migi music tang produce to biaga migi say dang mixing mastering to biaga or migi no dang photo dang nambi daga or nang migi video dang shoot to biaga pesa tan adu ko dang na pesa nang income stream o henders ui adagi hengat nang ge sui kamai to ni ham tan na post nang ge website ma hang do piro website se nang ge photos kyama faza ba nang best ta dekan ma photos kyama hab kat piro faza ba videos kyama nang shoot to riba mi on darka lege da videos ma sing hab kat piro youtuber me am darka lege music kyama nang se license to bibi are they is the have the moida nang ngasagi chahi magi mana lawi music tigi dam ta chahi magi royalties te paisa loba or 6 months ke loba or nang mana scenario photos ki chahi ani ki chahi umgi or man lawi videos ki chahi amagi ani ki tha hungi tha mari nang apamba royalties or nang subscription plan mo nga thamaga seisen nang paisa kyam tan be kai no tan mi gi acho problem nu nang solve to bi seisen magi ngasagi mana video ngasagi mana mi ngun na mutari paisa kyam sang doriba videographer hire to doriba light setting to doriba me am sing instrument rock habadi equipments ke am lor ko du gi pisa ka thige da mem san na kan bi ni magi video da magi quick and fast o hen bi ni da gi di easy and fast o hen bi ni da gi di mo na nungai ba kya bi ri man sa gi music ki struggle to bi kana producer hire to da han sin na bi bi kan magi YouTube video da gi di magi advertisement da mo na time kya am set to even magi photography chap man na si example ne sumai to da na gi royalties business ho do pe hai yam na valuable oi ba kai gumba na mo si gi talent la ba don't waste it waste to hen bigano nang na masay focus to nang paisa kya ma tan be ar matam ne say nang hojik tholaga nang website hang dok piro website hang dok pira matungda madudai du nang nang create nang gi ngasagi nang create to jogi ba stuff kya ma maduda sell to we are royalties ki through the man the value be have the lu hen be adeko nang on pigi po the mon the royalties next year the next month next 3 months 6 months nang paisa do mo charge to ko kai no mo the value le po mo dar ka le po ne du po mana hire to mo paisa kya am sang du ne manda mayam kana ba kya am fang kanda no wonder adu ki royalties ma'am kai no suppose mapalamda $19 hire $19 is kya $19 is 800 somewhere around 1600 se ngasai gi royalty se tha ni da thiring khalo adu itadi nang suppose is Indian money da nang suppose nang haijari po to nang 499 lawre 499 lawre man 3 months ki way or 2 months ki way nang say charge royalties pire mo or 1 year ki pire 1 year ki kitang chokot pire adu itadi ngasai gi mana si Indian money da convert to matam da 1600 oy gi po to nang 499 da p30 kyamu gyamna nangona customer kyam lane kyamu gyam chawa problem am solve to bi nang only Manipuri khatante north east ke khatante all over India se nang kyamu gyam chawa problem solve to bi tadi nangona customer kyam lakani have ningsing view adugi talent nangona like tadi you can make so much money royalties se nang website sara matung nang advertise to matung da nang adugi value to bi matam customer kyam lakani si khangjan bi si gi business ai sa mang jam interested in business am royalties please nang una dugi talent to leva go for it so that's number 7 the kind of royalties number 8 affiliate marketing has
miyoi kyamna affiliate marketing has tanare affiliate marketing every day miyoi kyamna affiliate marketing have the karino affiliate marketing the student kyamna affiliate marketing karino have se hangak pa kyamna da the affiliate marketing chang yabra taw yabra haibna ching kan but affiliate marketing concept ti clear oidaba miyoi kyam lai aduna ngasi yam tena ma'am thamdara what is affiliate marketing si hana khangbiyo si khanga matungda you can go for this business you can start this business samna have the yeng you sigi diagram aini ye thamiba sigi diagram se yeng biyu stage the sisina sigi this is sigi laiba sigi si se this is owner name sina magi product se man already created or maybe magi product se koi template or bi software or bi any kind of product where se ko the coaching or bi any kind of product stage se sina nang name this is you sina nang name nangi thabak se kaino what is affiliate marketing haida kaino tamda nangna kanagumba amgi production nangna promote to bira matungda nangi audience promote to bira nangi audience yola matung nangi audience na laiba matamda nangona commission based nangona paisa laka doine chama na suppose sigi magi production nangna nangi audience si nangi audience ne nangi audience ta yonu matamda nanga maga se partner ne partners the 5% obi 10% obi nang na hack product sell to buda mana sign up to buda or mama gi goal dugi matungina nang na deal to riba partner dugi matungina adu du na hack nang gi magi goal da phang matam nang da 5% 10% or 15% or 20% nang da changa ka duini commission gi based tineba affiliate marketing hai si poche hana gyan tabam darkar samna ham tam suppose ai nyawjik noi myam da software ma adagi di graphic designing software ma ai noi dojik introduce to kan ma se si yam live ni si to si dagi ai ni mo tactics kyam tai tactics ta ma tu noi jo interested oira ma tu ai na makha da link am provide to links the provide to links noi he click to mo tam da noi na magi hojiki owner dugi or founder dugi nang na magi site to nang na sign up to mo tam da nang na sell magi subscription na lo mo tam da ai ngon da 5% or percentage any percentage to ingon the commission gi basis ang ka duini sine stage low ticket high ticket tongan ba paisa wang paisa product achoba dagi product macha aduna tongan ba basic things ne but why first asigi concept san clear overview affiliate marketing high tadi kai namda nangna product ama nangna pot ama se promote to matamda ma se sell to gi matamda nangon the commission base ki through the nangon cha ka dune si khatane kona chawa pick nang kona tongan nang khaidro ka duinga ta aduna sigi position gi high tadi say suppose nang youtube channel lai youtube channel da nang suppose nang scenery nang haiba nang software ma nang am to in moi gi stage simply nang to do stage ke dong ham da moi gi website changa ka na become a partner am da ngani samna ham tam da example da Canva partner in a view do stage da directly koina search to view stage partnership si changbiyo partnership si changkanda stage da noi da tholakani stage Canva partnership stage suma stage da ingyo stage sigma pot si changa kana no da partner with Canva sumai le mi pot stage da moi nangna details kya mo submit to gine details submit to matungda details submit to bira matungda moina nanga partner work nangi maybe GST like darka lai maybe nangi PAN card everything suma pot documents moi provide to matung nanga moi partner work matungda nangna link se provide to the no 5% 10% nanga cha ka dune that's it season affiliate marketing hai si pot se khanga kanda nangna sigi business se khongda biani so ngasi ai eight of the three other businesses first one the subscription community kaigumba adugi talent to like go for this business number 2 the royalties yamna kana the business future yamna have the bright yamna oil business ngata ni ko simyan the third the affiliate marketing adum darka layer the pot man thing have the suppose aina na wonda pot am bi matam nang adugi pot yon bi matam aina wona commission pay ka dune that's it so masigi three things she's at the WBI songi have the business life the income streams that the lem how we manga sing do han among aina haijagi manga sing do su yeng biro matungda shigi karam bana khwai the fage have the conduct you next I am to na part 3 to jage part 3 the other two business we at to jage so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it adu ko social media link Facebook Instagram Telegram link description da hapsa and again welcome to Manipur Entrepreneurs never stop learning keep growing tamba lekum se koi CHAOKHATMINASI thank you